ekhaya lithi sicela amakhulane ngokugcabaza sicela nogogo ugogo akadlali izolo uthethe izwi yakhe imnyama ngathi gogo vele kunye iglobe khona yakhe izokhaya sekondlula ngiyabona khona umfundisi ngakithi umngane wami kuba basotha nje bonke kubo bahlonipha futhi ngoba futhi umfundisi uyasithanda isingisi kakhulu engasithanda isingisi yonke indawo ukukhuluma isingisi so ithimba kube befile so bangifonela cause sakusasa yasebenza bangifonela wathi efuna ngitshekhe isimo sezulu siyasebenza sinjani usethi so makhala thina so uthi can you please check me the situation of the heaven there so ngifuthaze umphakathi ngesilisa ukuthi isonto lami njalo ngamasonto sisondela lapha bathi umphakathi this is my Sunday every Sunday we Sunday here yabona mina ngama-smart smart ID laba badoma sebedoma pass so umngane wami-ke ubo-ke bahloniphana kwakhona so bahlonipha kanjalo-ke hlonipha yonke into khona i-TV yakhona iyahlonipha angithi yabona magalito vidio mangakhona igama likhonako yabo futhi yena magalito vidio ukuthi Jovito utatala nana besithi yakhona Jovito uma khona ole umuntu okuyana unani uma khona utatala ole ya umngane wami yasota segqothi sengibhoboza nje esikoleni uyasiroga umngane wami yabona ukubona punishment esikoleni yathena touch your toes yabo yena bese uyaziroga nokuthi aguqa kakhulu ingibhoboze yamhlangabeza bese touch your toes when it's ngibhoboze bese ya umngane wami inkinga besizwa esikoleni ukuthi sifuna ukwenzani sesikhulile yabo ngasho ngani sifuna ukwenzani lapha ezinye izingane basesho ngumngane lokhu yamela manje wathi mina singikhulile ngifuna ukuduka ya ngifuna ukuduka ngihambe ngazi ukuthi kodwa ukwenza lento le wathi ngoba ngifuna ukuthaba phumule ekhaya